Liverpool The Cops yamaze gutangaza ku mugaragaro ko rutahizamu mushya wayo Alexander Isak ari ugiye kwambara nimero 9, imwe muri nimero z'amateka muri iki. Alexander Isak yageze kuri Anfield Road mu masaha ya nyuma y'isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi, aguzwe ku mafaranga atarigeze atangwa ku wundi mukinnyi Liverpool The Cops yigeze kugura $130 z'amapounds. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 w'umunya-Sweden witezweho gunyuza amateka no guca uduhigo twa rutahizamu bakomeye banditse amateka mu kipe ya Liverpool The Cops. Nimero 9 mu kipe ya Liverpool The Cops si nimero isanzwe kuko nyine yambaye n'ibyamamare bikomeye birimo Ian St Jones, Steven Highwell, Ian Lush, Ruben Ferrer, Fernando Torres ndetse na Robert Firmino wanyuze imitima y'abafana benshi ba Liverpool The Cops. Aba rutahizamu bose baranzwe no gutsinda ibitego byinshi, gukina umupira mwiza no guhesha ibikombe bikomeye ikipe ya Liverpool The Cops mu gihe cyabo. Alexander Isak aje muri rutonde kandi nyine abafana benshi cyane ngo biteze kureba niba azabasha gukomeza inzira ndetse no kongera itafari ku mateka ya nimero 9 mu ikipe ya Liverpool The Cops. Alexander Isak yambaye nimero 9 nyuma y'uko Dan Nunes wagiye mu kipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite mu kwezi gushize ari we nyine wambaye nimero mu kipe ya Liverpool The Cops mu gihe cy'imyaka 2 yarishize. Uyu mukinnyi w'umunya-Sweden yavuze ko nawe yishimiye cyane kuba yaragiriwe icyizere cyo guhabwa iyi nimero ndetse kazagereza kugaragaza ubushobozi bwe bwose n'ubwitange. Mu magambo ye yagize ati nimero 9 ni nimero ifite amateka adasanzwe hano muri Liverpool The Cops, ni nimero itanga inshingano nyinshi cyane ku mukinnyi yihawe ariko ngenda yishimiye. Icyo nifuza ni ugutanga ibinyura abafana bacu no gufasha ikipe yacu kugera ku ntsinzi. Arne Slot na staff ye bashaka ku mukinnyi w'inyongera mu musatirizi ushobora gukinishwa nimero 9. Uburebure bwa Isak ku buhanga bwo kwiruka no gutsinda ibitego byihuse byatumye Alexander Isak aba umukandida mwiza muri uyu mwanya muri Liverpool The Cops. Mu gihe abafana ba Liverpool The Cops biteguye kubona uko azitwara umukino iri imbere, abasesenguzi mu by'umupira w'amaguru amaze kugaragaza ko uyu mukinnyi azaba kimwe mu byerekezo bikomeye by'ikipe mu myaka iri imbere. Isak yagiye agaragaza ubushobozi bwo guhindura umukino mu buryo bwihuse kandi ku myaka 25 gusa ngaracyafite igihe gihagije cyo gukura ndetse no kumwe mu bakinnyi b'ibikomerezwa ku rwego rw'isi. Amateka yerekana ko Liverpool The Cops ikunda kugira ba rutahizamu b'ibitangaza. Alexander Isak ni utahi. Liverpool The Cops ifite intego yo guhatana igikombe cya English Premier League ndetse no kwitwara neza muri UEFA Champions League. Ibi bisobanuye ko inshingano za Isak ari umurundo ariko nanone bikamuha amahirwe yo kwigaragaza. Uyu mukinnyi yavuze ko yiteguye gukora cyane ndetse no kugarura ibyishimo mu bafana b'ikipe ya Liverpool The Cops. Arsenal yamaze gutangaza ku mugaragaro ko myugariro w'umunya-Ecuador Piero Hincapié yageze muri Arsenal ku ntizanyo avuye muri Bayern Leverkusen. Uyu mukinnyi w'imyaka 22 yagiye yitwara neza cyane muri Bundesliga, akaba yari amaze imyaka 3 akina mu Budage aho yafashije Leverkusen kwegukana igikombe cya shampiyona y'umwaka wa 2023-2024. Mikel Arteta yarakeneye kongera imbaraga mu bwugarizi bw'ikipe. Amakuru ava mu binyamakuru byo mu Bwongereza yemeza ko Arsenal izishyura $45 z'amapound mu mwaka utaha kugira ngo nyine igure burundu uyu mukinnyi. Gusa kugira ngo ibishoboke byasabye ko Jacob Kiwior yerekeza mu kipe ya FC Porto, bituma nyine aboneka amafaranga n'umwanya mu ikipe yo kwinjiza Hincapié. Uyu mukinnyi yanyuze mu makipe nka Talleres yo muri Argentine mbere yo kujya muri Leverkusen, afite ubunararibonye bwinshi cyane mu mikino mpuzamahanga kuko nyine amaze gukina ikipe y'igihugu ya Ecuador inshuro zirenga 30 harimo no mu gikombe cy'isi cy'umwaka wa 2022. Hincapié azanye umwihariko mu bwugarizi bwa Arsenal kubera ibyo ashobora gukina mu myanya itandukanye, cyane cyane nk'ukina hagati mu bwugarizi central back cyangwa se nk'umukinnyi wugarira ukina ku ruhande rw'ibumoso left back. Uyu musore arangwa no kugira imbaraga, gukina yitonze, gusoma umukino kare ndetse no gutera umupira ukagera ku mukinnyi ashaka kuwo. Ibi byose bimuranga birahuza neza n'uburyo Mikel Arteta akunda gukoresha ikipe ye, aho nyine bayishakira abakinnyi b'inyuma bashobora kuba ku mukino uturutse inyuma. Abasesenguzi benshi bavuga ko iyi transfer idasanzwe uzatuma ikipe ya Arsenal ikomeza kurushanwa mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya English Premier League. Abafana ba Arsenal ku gusinyisha Hincapié byatanze icyizere cy'uko ubwugarizi bwabo buzaba bukomeye kurushaho mu mwaka wa 2025-2026. Mu gihe umwaka ushize iyi kipe yagoye n'imvune z'abakinnyi barimo William Saliba ndetse na Julian Timber, Arteta afite amahitamo menshi cyane yo kubona abasimbura bimworoheye, dore ko na William Saliba yamaze kugira ikibazo cy'imitsi mu mukino wahuje ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Liverpool The Cops. Manchester City yatangaje ko yasinyishije umuzamu mpuzamahanga w'umutaliyani Gennaro Donnarumma avuye muri Paris Saint-Germain, asinya amasezerano y'imyaka 5 azamugeza mu mpeshyi y'umwaka wa 2030 ari muri Manchester kuri Etihad Stadium. Uyu muzamu w'imyaka 26 wubatse izina rikomeye cyane mu mupira w'Uburayi aje kongera ubukombe n'ubuhanga budasanzwe mu ikipe ya Pep Guardiola nyuma y'urugendo ndashyikirwa mu ikipe ya AC Milan ndetse no muri Paris Saint-Germain. Donnarumma yatangiye kuzamuka mu ikipe ya AC Milan akiri muto, aho nyine yakoze amateka yo kumwe mu bazamu bato cyane bakinye muri Serie A kuko nyine afite imyaka 16 gusa. Mu gihe kingana n'imyaka 6 yamaze mu ikipe ya AC Milan yakinye imikino irenga 150 ndetse ayifasha gutwara igikombe cya Super Cup y'Ubutaliyani mu mwaka wa 2016. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2022 Donnarumma yahisemo gutangira urugendo rushya mu ikipe ya Paris Saint-Germain yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yakomeje kwigaragaza nk'umuzamu ukomeye mu Burayi. Yafashe ikipe ya Paris Saint-Germain kwegukana ibikombe 4 bya Ligue 1, ibikombe 2 bya Coupe de France ndetse na Trophée des Champions inshuro 3. Umwaka wa 2025 wabaye ugitangaza mu rugendo rwe mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ubwo nyine afashe ikipe kwegukana UEFA Champions League bwa mbere mu mateka yayo, itsinze Inter Milan ibitego 5 kuri finale yabereye i Munich. Donnarumma yanditse amateka akomeye ubwo yafashaga ikipe y'Ubutaliyani kwegukana Euro y'umwaka wa 2020 batsinze ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kuri penalty mu mukino wa nyuma wabereye Wembley.
uyu mukino w'igitangaza wamuhesheje igihembo cya Player of the Tournament umukinnyi w'irushanwa aba umuzamu wa mbere mu mateka ya UEFA wegukanye iki gihembo. Kugeza ubu amaze gukinira Azzurro, akazina gatazwi ku ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani imikino irenga 26. Ubwo yasinyaga mu ikipe ya Manchester City, Donnarumma yavuze ko nyine ari umwanya w'icyubahiro n'ishema rikomeye. Yagize ati kwinjira mu ikipe ya Manchester City ni ikintu buri mukinnyi wese ku isi yifuza. Ngiye gukinira ikipe yuzuyemo impano nyinshi cyane kandi iyobowe n'umutoza ukomeye cyane mu mateka Pep Guardiola. Ntegereje guhura n'abakinnyi bagenzi banjye no gukina imbere y'abafana ba Manchester City ku kibuga cyacu Etihad. Uyu muzamu yisheje abafana b'ikipe ya Manchester City kazatanga imbaraga ze zose kugira ngo afashe ikipe gukomeza kubaka amateka adasanzwe mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Umuyobozi w'imikino mu ikipe ya Manchester City Hugo Vianney yashimangiye ko Donnarumma aje kongera imbaraga mu ikipe ifite intego yo gukomeza kwiharira ibigwi muri English Premier League ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Agira ati Ginnaruigi Donnarumma afite unararibonye bw'igihe kirekire ku rwego rwo hejuru kandi afite ubuhanga budasanzwe. Nta gushidikanya kaje kudufasha kongera imbaraga mu izamu kandi azafasha ikipe yacu kugera ku ntsinzi nyinshi. Kubera uburebure bwe bwa metero 1 na santimetero 96, ubuhanga mu gukuramo imipira ndetse no kugira muvoma zidasanzwe, Donnarumma yitezweho kuba urufunguzo rw'intsinzi mu rugendo rwa Manchester City. Manchester United nayo yamaze gutangaza ku mugaragaro ko yasinyishije umuzamu mushya Sean Lammens uturutse muri Royal Antwerp mu Bubiligi. Iyi transfer yarangiye ku giciro cya miliyoni 21 z'amayero, amapound angana na miliyoni 18,200 hamwe n'inyongera ya miliyoni 4 z'amayero. Nta kuruze y'inyongera yasizwemo izatuma Manchester United mu gihe yagurishije n'umusore yagira amafaranga runaka y'ikipe ya Antwerp. Uyu muzamu w'imyaka 23 yageze Manchester ejo kuwa mbere ahita asinyira ikipe ya Manchester United amasezerano y'imyaka 5 azamugeza mu mwaka wa 2030 ari umuzamu wa Manchester United kuri Old Trafford. Ni intambwe yatunguranye cyane kuri Manchester United kuko nyine umwanya w'izamu utari ku murongo w'imire ku isoko ryabo, ariko nyine ibibazo byagiye bigaragara vuba aha kuri Andre Onana ndetse na Altay Bayindir byagiye bituma bihutira kugira icyo bakora kuri uwo mwanya. Manchester United yinjiye ku isoko ishaka umuzamu cyane cyane nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Arsenal igitego kimwe ku busa ku mukino wa mbere wabo wa English Premier League, aho nyine Altay Bayindir wari wasimbaye Andre Onana yakoze ikosa rikomeye ryatumye Ricardo Calafiori atsinda igitego cyahesheje ikipe ya Arsenal intsinzi. Bayindir yongeye guhabwa amahirwe mu mikino ibiri yakurikiyeho ya shampiyona. Onana yagarutse mu mukino wa Carabao Cup bakinaga n'ikipe yo mu cyiciro cya 4 Grimsby Town, naho akora amakosa abiri yatumye ikipe ya Manchester United isezererwa kuri penalty. Ibi byabaye ikimenyetso gikomeye ku mwanya wo mu izamu ukeneye undi muzamu, bituma nyine ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester United buhitamo gushora imari yabo kuri Lammens nk'umuzamu ushobora kuzifashishwa igihe kirekire. Lammens yatangiye urugendo rwe kuba umuzamu mu ikipe ya Club Brugge mbere yo kwerekeza mu ikipe ya Royal Antwerp mu mwaka wa 2023. Uyu musore akigeraho yahise aba umuzamu wa mbere w'ikipe, akina imikino 44 mu mwaka ushize w'imikino ndetse afasha Royal Antwerp kubona itike ya UEFA Conference League. Nubwo atarakina ikipe nkuru y'igihugu cy'Ububiligi, amaze guhamagarwa inshuro nyinshi cyane mu bakinnyi bazifashishwa mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ndetse na Nations League. Abasesenguzi bamufata nk'umuzamu ufite ubushobozi bwo kumenyera English Premier League vuba ndetse n'ubushobozi bwo kubaka umukino aturutse inyuma, ibintu bihuza neza n'uburyo Manchester United yifuza gukina. Uyu muzamu aje kongera umwuka wo guhatana ku mwanya wo mu izamu mu ikipe ya Manchester United, aho nyine azahatana na Altay Bayindir ndetse na Andre Onana. Ku myaka 29, Andre Onana yari umuzamu wa mbere kuva mu mwaka wa 2023 nyine yagurwa n'ikipe ya Manchester United avuye muri Inter Milan ku kayabo ka miliyoni 51 z'amayero angana na miliyoni 45 z'amapound, ariko nyine amakosa ye akomeje gutuma atakarizwa icyizere. Altay Bayindir we w'imyaka 27 yabonye amahirwe make yo gukina kuko amaze gukina imikino 14 gusa kuva yagera mu ikipe ya Manchester United, ariko nyine nawe ntarabasha kugaragaza ko ashobora kuba umuzamu wagenderwaho. Lammens ashobora kuzatangira kwigaragaza cyane mu gihe Andre Onana azaba yagiye kwitabira AFCON uyu mwaka. Ku ruhande rwa Manchester United, iyi transfer ni igisubizo mu mwanya w'izamu, ariko nyine ikaba n'umushinga w'igihe kirekire. Ibonye Lammens ku giciro gito ugereranyije n'abandi bazamu yashakaga nka Emiliano Martinez, Dibu, Diego Costa cyangwa se Ginnaruigi Donnarumma werekeze mu ikipe ya Manchester City. Abafana ba Red Devils ngo biteze kureba niba uyu musore nyine azabasha guhangana n'igitutu cyo gukinira kuri Old Trafford, aho buri mukino ubuhanzwe amaso n'imboni bikomeye n'itangazamakuru. Uko uyu musore azitwara bizagira ingaruka ku hazaza ha Andre Onana ndetse na Altay Bayindir, cyane cyane ko bishoboka ko umwe muri bo nyine yasohoka mbere ku isoko ryo muri Turkiya rifunga ku itariki ya 12 ku kwezi. Newcastle United yamaze gutangaza ku mugaragaro ko yasinyishije rutahizamu Yohan Wissa waturutse mu ikipe ya Brentford mu masaha ya nyuma y'isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Uyu mukinnyi w'imyaka 28 ukomoka mu Faransa ariko akaba akina ikipe y'igihugu ya Congo yasinye amasezerano y'imyaka 4 mu ikipe ya Newcastle United, akaba umukinnyi wa gatandatu mushigeze mu ikipe ya Newcastle United itozwa n'umutoza Eddie Howe muri iyi mpeshyi. Wissa yatangiye gukina umupira w'amaguru mu Faransa aho nyine yanyuze mu makipe nka Châteauroux mbere yo kwerekeza mu ikipe ya Angers mu mwaka wa 2016. Nyuma yo gutizwa mu makipe nka Laval ndetse na Lazio, Lorento yahinduye amateka ye kuko nyine yafashe ikipe kuzamuka mu cyiciro cya mbere ndetse ayitsinda ibitego 10 byatumye avugwa cyane. Ibi byamesheje amahirwe yo kwerekeza mu ikipe ya Brentford mu mwaka wa 2021 ubwo nyine yari imaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere cya English Premier League. Mu myaka 3 yari amaze gukina The Bees, Inzuki, Brentford. Wissa yigaragaje nk'umwe mu mataka badasanzwe aho nyine yatsinze ibitego 49 mu mikino 149 harimo n'imikino 90 yakinnye mu mwaka ushize wa English Premier League. Nyuma yo gusoza urugendo rwe muri Brentford, Wissa yahise ahabwa nimero 9 mu ikipe ya Newcastle United
ikimenyetso cy'uko ategerejweho kuba umutima mushya w'ubusatirizi bw'ikipe ya Eddie Howe. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yagize ati ndishimiye cyane kuba ndi hano ndetse no gusinyira imwe mu makipe akomeye muri English Premier League. Ndifuza kwambara umwenda w'umukara n'umweru, mfite inzozi kandi ubu ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo zibimamo. Ntegereje gutangira. Umutoza Eddie Howe nawe ntiyazuyaje gushima uyu mukinnyi mushya, avuga ko nyine ari umukinnyi bari bamaze igihe kirekire bifuza. Ati Yohani Wissa n'umukinnyi twakunze kwitegereza kenshi kandi nyine turishimye cyane kuba aje hano mu ikipe ya Newcastle United. Afite ubunararibonye bwo gukina mu cyiciro cya mbere English Premier League, ubushobozi bwo gutsinda ibitego, ndetse afite umuvuduko, imbaraga ndetse n'umurava, kandi ibyo byose bizahita bituma tugira aho tuva ndetse n'aho tugera. Kwinjira kwa Wissa mu ikipe ya Newcastle United bitanze icyizere ku bafana b'ikipe ya Newcastle United, cyane cyane nyuma y'uko nyine bamaze kugurisha Alexander Isak mu ikipe ya Liverpool The Cops. Yari bigoye kumva ko ikipe ya Newcastle United izongera kugira imbaraga mu busatirizi bwayo. Abafana b'ikipe ya Newcastle United ngo biteguye kumushyigikira mu gihe nyine umukinnyi mushya atangiye urugendo rushya mu ikipe ya Newcastle United. Tottenham Hotspur yamaze gutangaza ku mugaragaro ko yasinyishije rutahizamu w'Ubufaransa Randal Cromwell nk'inizanyo ya Paris Saint-Germain. Uyu mukinnyi w'imyaka 26 yageze muri ikipe mu minota nyuma y'isoko ry'igura n'igurisha mbere y'uko rifunga. Randal Cromwell aje mu rwego rwo kongera imbaraga ubusatirizi bw'ikipe ya Tottenham Hotspur nyuma y'uko kapiteni wayo Heung-min avuye muri iyi kipe ndetse na James Maddison agahura n'imvune ikomeye cyane ya ACL. Iyi deal yazanye Randal Cromwell mu ikipe ya Tottenham Hotspur nta kurozo yo kumugura burundu irimo, bisobanuye ko nyine ari intizanyo isanzwe igomba kumara umwaka umwe gusa. Randal Cromwell yageze mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu mwaka wa 2023 avuye mu ikipe ya Eintracht Frankfurt ko yaba ka $77,700 by'amapaundi, ariko nyine igihe Paris cyaranzwe no kutabona iminota ihagije yo gukinishwa. Mu gice cya kabiri cy'umwaka ushize w'imikino yoherejwe mu ikipe ya Juventus Turin mu gihugu cy'Ubutaliyani ku masezerano y'intizanyo, aho nyine yigaragaje cyane atsinda ibitego 8 mu mikino 16 yakinnye muri Serie A, agaragaza ko ashobora kuba igisubizo cy'igihe gito ku makipe akomeye akeneye abakinnyi bafite ubunararibonye n'ubushobozi bwo gutsinda ibitego byihuse. Uyu musore uzambara nimero 39 mu ikipe ya Tottenham Hotspur aje nk'umukinnyi wa 8 mushya. Umutoza Thomas Frank nawe mushya amaze kugura muri iyi mpeshyi. Mu bandi bashya yazanye harimo Mohamed Kudus, Mathis Terry, Kevin Danso, Luka Voskov, Kota Taika, Wa Parinya ndetse na Javi Simons wasinyiye ikipe mu buryo bwatunguye benshi. Ibi byose ngo biragaragaza ukuntu ikipe ya Tottenham Hotspur iri guhindura isura mu rugamba rwo kongera kugaruka mu makipe akomeye cyane muri English Premier League no mu Burayi bwose nyuma y'imyaka myinshi cyane ko twitwara neza. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Randal Cromwell yavuze ko yishimiye cyane kwerekeza muri ikipe. Ati ndishimye cyane kandi ntewe ishema no kuba nyine mu ikipe ikomeye nka Tottenham Hotspur. Ntegereje guhura na bagenzi banjye, abafana ndetse no gutangira gukina. Nzi ibyo umutoza yiteze kuri njye kandi zaharanira guha byose ikipe ndetse n'abafana bacu. Umutoza Thomas Frank nawe yashimangiye ko Randal Cromwell azatanga opsiyo zitandukanye mu busatirizi bw'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ati Randal Cromwell ni umukinnyi ufite ubunararibonye budasanzwe, yakinnye mu makipe akomeye muri Champions League ndetse no mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Afite imyaka myiza, afite imbaraga n'ubuhanga byamufasha ko umukinnyi mwiza muri English Premier League. Azadufasha cyane haba gukinishwa ku mpande ndetse no mu kibuga hagati. Aston Villa yamaze kwemeza ku mugaragaro ko yasinyishije myugariro Victor Lindelof wahoze mu ikipe ya Manchester United ku masezerano y'imyaka 2 nk'umukinnyi bitoraguriye ku buntu nyuma y'uko amasezerano yarangiye mu ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo w'imyaka 31 yakinnye Manchester United imyaka 8, ayikinnye imikino 284 mu marushanwa yose yakinnye ndetse anatwarana nayo FA Cup. Kuva yagera muri English Premier League avuye muri Benfica mu mwaka wa 2017, Lindelof niwe mukinnyi wakoze clearance nyinshi mu ikipe ya Manchester United ko yakoze zigera kuri 630, ndetse yabaye umukinnyi wa kabiri mu gukora ku izamu imipira myinshi cyane yo mu kirere ko yakuye imipira 370 inyuma ya Harry Maguire wakuye imipira myinshi cyane mu ikipe ya Manchester United. Aston Villa yatangaje ko yari umukinnyi wa kane yibitseho muri iyi mpeshyi nyuma yo kubazanye Marco Bizota, Yassine Oskana ndetse na Evans Gesanda nyuma yo Emery agaragaje ko akeneye kongerwa imbaraga mu ikipe nyuma nanone yo gutsindwa n'ikipe ya Crystal Palace ibitego 3-0. Ibi byose ngo byatumye ikipe ya Aston Villa yikiza ku bakinnyi babiri bakiri bato bafite ubushobozi bwo guhindura byinshi cyane mu busatirizi bw'ikipe ya Aston Villa, Harvey Elliott w'ikipe ya Liverpool The Cops ndetse na Jadon Sancho wakinaga ikipe ya Manchester United. Elliott imyaka 22 yageze mu ikipe ya Villa mu masezerano y'intizanyo arimo ingingo yo kuzamugura kuri $35 z'amapaundi mu mpeshyi itaha. Sancho we umaze amezi agera kuri 18 akina nk'intizanyo mu ikipe ya Borussia Dortmund ndetse na Chelsea the Blues, ariko nyine akaba yari umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Uyu musore mpuzamahanga w'umwongereza ngo yanze kwerekeza mu ikipe ya AS Roma mbere yo isoko rifunga kuko nyine hajemo ibibazo byo kumusaba kugabanya imishahara. Byarangiye ikipe ya Villa n'umutoza wayo Emery bamwibitseho amasezerano n'ubundi y'intizanyo y'umwaka umwe.